Dobar dan svima. Pre svega želim da vam zahvalim na prisustvu i da vam čestitam pre svega đacima na tako velikom i značajnom uspehu. Pošto je naša dugogodišnja tradicija da nagrađujemo najbolje učenike, ove godine ta čast da vam te nagrade uruči pripala je gospodinu Veliboru Milojičiću, predsjedniku opštine. On će vam se sada obratiti. Hvala. Dobar dan, želim svima da poželim dobrodošlicu, pre svega đacima generacije, njihovim roditeljima, razrednim starešinama, profesorima, direktorima škola. Ovo je jedan od najlepših dana u godini za nas u opštini i meni je zaista izuzetna čast i veliko zadovoljstvo što u ime opštine Kulok danas mogu da vam uručim laptopove za rezultate postignute u dosadašnjem školovanju. 8-12 godina, zavisno se da li osnovna ili srednja škola, uložili ste puno truda, uložili ste puno rada. Najviše zasluge su na vama, međutim, velike zasluge pripadaju vjerojatno i vašim roditeljima koji su vas na pravi način usmerili i vašim profesorima i vašim direktorima škola. Očekujem da u nastavku školovanja nastavite sa ovakvim rezultatima, pošto je sada i ovaj period upisa da svim đacima osnovnih škola upišu željene srednje škole, svim srednjoškolcima, najboljim đacima generacije da upišu željene fakultete, da nastavite sa ovakvim radom, sa ovakvim uspesima, da vam poželim da kada završite školovanje se vratite, da živite i radite u našu opštinu, jer vi ste ono najkvalitetnije što je od nas i naša želja je i uradit ćemo sve da u narednom periodu stvorimo uslove da se vratite, da živite na teritoriju naše opštine, da svojim znanjem, svojim radom doprinesete daljem razvoju opštine, ne zato što volite roditelje, mame, tata, nego zato što će zaista opština Kula postati mesto gde se vredi vratiti, živeti i raditi. Još jednom svima želim puno sreće u životu, zahvaljujem se svima koji su doprineli da bi vi ovakve rezultate postigli i pozivam da preuzmete skromne poklone koje smo pripremili za ovu priliku. Čestitam još jednom. Iz osnovne škole 20. oktobar iz Sivca. Milica Radošević iz škole za osnovno muzičko obrazovanje Kula. Iz osnovne škole Sabajić Kula. Aleks Kovač iz osnovne škole Petra Brigada Kula. Tehnička škola Mihajlo Kula.
Vladana Radović. Evo nas na dodeli nagrada za najbolje učenike i đake generacije. Šta možete da nam kažete, šta će opština činiti u narednom periodu i eto kako se osjećate danas među ovim uspešnim mladim ljudima? Osjećam se zaista ponosno i posebno mi je zadovoljstvo. Ja zaista mislim da je ovo jedan od najlepših dana u vršenju funkcije predstavnika opštine kada imamo priliku da nagradimo najbolje. Znači 12 laptopova za učenike osnovnih i srednjih škola je danas dodeljeno. To je više od jedne decenije, ta praksa traje, zaista jedna lepa tradicija i u narednom periodu mogu da kažem samo da ćemo i dalje raditi na poboljšanju, pre svega na poboljšanju uslova u našim školama, to jest nastaviti investiciono održavanje objekta. Da bi deca mogla kvalitetno školu i da postižu takve rezultate, pre svega moraju da budu dobri uslovi. Drugo, mi niz mera već imamo gde dajemo podršku porodicama sa decom i poboljšanju uslova u školovanju. Tu pre svega mislim na besplatne prevoze, na obezbeđivanje uslova da naša deca mogu da idu na sva takmičenja. Znači, opština 100% finansira, u finansijskom smislu 100% pokrivamo sve izdatke za takve, ako se to mogu nazvati izdacima. Znači, omogućavamo da naša deca učestvuju na svim takmičenjima od osnovnog do republičkog i u svakom slučaju u narednom periodu ćemo na tome raditi i raditi na poboljšanju uslova u školama i naći nove načine da stimulišemo najbolje đake u svim našim školama. Šta za tebe znači ovaj poklon od opštine? Ovaj poklon od opštine mi mnogo znači prvenstveno što upisujem Fakultet tehničkih nauka, smer grafički dizajn i smatram da će mnogo doprineti mojom daljem školovanju kao i van nastavnim aktivnostima. Kakvi su ti planovi za dalje školovanje? Da li možda planiraš da se vratiš u opštinu? Ne planiram da se vratim u opštinu, ali o tom potom ne znam gde će me put odvesti, za sada u Novi Sad, pa vidjet ćemo posle. Šta za tebe znači ovaj poklon od opštine? Pa pomoći će mi naravno u daljem školovanju i znači mi zato što sam shvatio da njima znači, da im znači učenici koji se trude da urade nešto tokom svog školovanja. Kakvi su ti planovi za dalje školovanje? Pa planiram da upišem gimnaziju u Vrbasu, a fakultet to se još nisam odlučio, ali mislim da će imati neku predstavu tokom 4 godine školovanja. Šta za tebe znači ova nagrada? Za mene ova nagrada, pa počastvovana sam prvo i drago mi je što sam ja osvojila ovu titulu đaka generacije. I u osnovnom školovanju nije baš bilo lako i imala sam i konkurencije za đaka generacije i na kraju sve ispala kako treba i drago mi je što sam ja. Kakvi su ti planovi za dalje školovanje? Za dalje školovanje mislim da ću upisati tehničar arhitekture u Novom Sadu, pošto me arhitektura baš zanima. Šta za roditelja jednog uspešnog Gostovca znači ovaj današnji dan kada je na poklon od opštine dobio laptop? Pa laptop kao laptop je stvar, međutim nešto tako ne mogu reći. U svakom slučaju zadovoljstvo. Prvo postignutim uspehom, a i normalno što je taj trud nagrađen. Imate li nekakve planove za sina ili samo planirate da ga podržavate u daljem školovanju? Pa planove on pravi uz našu pomoć i normalno da ga podržavamo. Već je odabrao šta će upisati, tako da je na nama samo da ga pratimo i dalje.